tam 24 قزا آمدیه. بله مجارا آلوزین کو پکک لحرما کردستانی دردخه ایریشیم پکک لحرما کردستانی هم بری پیشمرگه کردستانی جی ام در باسی دیار بکرید بن هنفی توران بردف که پارتی آزادیا کردستانی پاکی جی استودیا کردستان 24 دیار بکری میوانی منه دنباش که حنفی کک حنفی بمخابنی و شویدن بر به ایرو و دیسه به اگرا ایری شکی پکک پیشمرگه یک هات شهید کرن نجارا یکمد دما داویده پکک ایری شیخ سر هزین پیشمرگه زیده کرنا آلوزین کل حرما کردستانی درد خزیده کرنا هون وی که چواد نرخین نها باشور کردستانی بله که که باشور کردستانی تکوشینک به هم پا به خوینا شهیدا به خوینا پیشمرگین قهرمان هات آوا کرن و پشتی که هات آوا کرن شرط و مرجن آوا کرن از نخوازم لسر زیده بسکنم لبله او بود دستکفتیه که مزن جبو هر چار پرچه کردستانه اعلان کرنا دولتا فدرال لباشور کردستان ام باش دزانن که لباکور کردستان چه تاثیرک به ارینی دانی وگا لروجاوای کردستان جی کرد لدو ستاتویه که نه جبوی وی دناب هولدان اندانه او جی جیه که خوشیه لی مخابن پککه به شر خو هدی کشاند ناو آخا باشور کردستانه و لباشور کردستانه ری جبوی دولتا ترک کو درباسی وره بکر دو رجی پککه به گریلاین خو و دکشن ناو آخا باشور لشکر ترک جی لدوان او جی کبن ناو آخا باشور و پیش دادشن او جی ترناکه پککه ایریشی پیشمرگه اندکه امزانن که پیشمرگه تمثیلا سروریا باشور کردستانه لباشور کردستانه سروریه که پارلمنتو هیه سروکاتیا هرمه هیه و حکومت هیه دوی که PKK ji serî da rêzê li serweriya Başûrê Kurdistanê bigire. Ez ê bi hinek mînaka behsa hinek tişta bikim. Li Rojavayê Kurdistanê PYD got ger ku pêşmergeyan roj derbasî nav axa me bibin, nav desthilatdariya me bibin, em ê wan bikujin. Pêşmerge roj derbas nebûn. Ne ku pêşmerge roj tirsiyan. Em baş zanin, em baş dizanin, em tarixa pêşmergetiyê wexta dinêrin, pêşmerge ticar û ticar natirse. Ne ku ji ber tirsê derbas nebû. Ji ber ku şer dernê, alozî dernê derbas nebû. Dîsa dema ku dewletên em bêjin biyanî, dewletên mezin wexta ku gotin bira pêşmergeyên başûr derbasî Kobanê bibin, hikûmeta başûrî wê demê erêniya desthilatdariya statûya Rojava jî stend. Hêjanê derbas bû. O kingê ku erkê wan jî qediya ji wê derjî fetilî. Lê em lê dinêrin dîsa PKK qaşo çû şengalê got me şengal xelas kiriye. Piştî ku rêzdar Serok Mesûd Barzanî û pêşmergeyên Kurdistanê çûn şengalê xelas kirin, gotin heyran em spasî ji we re dikin bes e êndî vekişin lê belê ve nekişiyan.
حتی کنگه حتی نیکو دولت عراق جوان را گو وکشن وکشیا كيكي حنفي دخوازم ويبرسيش تبكم نها كيكي حنفي لا تبخو دست نشان كيركو لحريما كردستاني كيكي حنفي لحريما كردستاني حكومتك هي بارلمنتو هي سروري هي از بحثا تشتكي تجي بكم ام دوين سروريا باشور كردستان مشروعه سروريا كي مشروعه بدنگن ملت كرد بدنگن ام بيجن ملت كرد پارلمنتو كي لور هاتي آوا کرن سروكك جبو هرم هاتي دست نشان کرن او حكومتك آوا بيه او حكومت تمثيليتا ملتيه دويكو PKK ريزل و سروريا باشور بگره كاكي حنفي دنگي مدگهيتا كاك حنفي دولتا باشور حكومتا باشور چه برياري بده PKK مجبوره کو لوه برياري گوداري بکه ام بانگ لPKK دکن ایدی بسه دبج وی شرکو و کشاندیا باشور بردن او رزل سروریا حکومتا هرما کردستان بگیرن او ام بانگل هرما کردستان جید کن ام دوین برا او پرسگریکن نافخه او نیک کرنا پیشمرگه او مثلا آبوریه چارەسەر ببە کۆ هێزاوان خورد بە هەموو دنیا مەجبورە ڕێزێ ژوان ڕایشان بدە كاكي حنفي دنگي مدگهيتا كاكي حنفي كاك حنفي دنگي مدگهيتا كاك حنفي دنگي مدگهيتا كاك حنفي كرمكن كاك حنفي نها لباشوري كردستاني اجدر في PKK چندین ریخستنین کردستانی هنه جرو جوای کردستانی جباکوری کردستانی جرو جلاتی کردستانی همی او ریخستنین گوجدر في کردستانی هنه لحريما کردستانی دبن سروریا حريما کردستانی ده لگور یاساین حريما کردستانی تفدگرن لی دیتینک هیکو PKK لگوری به دستوردانین هن آلین حرمی لحرما کردستانی آلوزیا درده خدوی چرچوی ده دیتناته بگرم که حنفی بله نها ام وقتا که وان آلوزیا دنیرن اب آلوزی جبو که یعنی انجاماوی جبو که سود دینه فیداوی جکه راهه فیداوی یک جخیر نخوازین کردستان راهیه جداگرکرین کردستان راهیه امدمال هلوستا PKK جی نیرن PKK دوی واری دا براستی جی او دفتر آوان تجه یعنی گلک پریزاوانا لبر چابه مرب لید نیره به پدکرا شروان چه بیه به یه نکرا چه بیه او تیر ناکه به هزین روجهلات کردستان راجی ازانم کل کلاشینه وقتا کی پشمرگه که روجهلات جی کشتن اما وگاوه او هات بیرامن دیسا ده دما دا مزراندنا PKK دا جی دست PKK دوی واریدا مخابن قریجه امزانن که دوان سال هفته ایندا یعنی 35 سال بره PKK لباکور کردستان ایریشی گلک هزین کردستانی ایوه دمیکر جوه بونه PKK بوان کریاره اونخو بتنه آو دکشینه آشه سر آشه داگر کران ام دوین PKK در جوی کاری ایدی برده آب راستی از جوره بانک لوان خورت و کچین کو دناب PKK دا چکل ملیوانن دکم از دویم برا لهمبر وان براین خوی کرد این باشور کردستان برا
çek bilind nekin o teqe nekin. Ez ve heviye jwan dikim. Kekê Henefî her divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim. Ez bawerim ku wê PKK gav paş de bavêje. Belê. Kekê Henefî divê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim niha. Kiryarên PKK ê êrîşbariyê bi taybetî piştî rêkeftina şingalî hatin ku di navbeyna hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê bi piştgiriyeke navneteweyî gelekî berfereh û bi misogeriya neteweyên yekgirtî her wiha di demekê de hatin ku Herêma Kurdistanê berbe ewleyiyek û aramiyek zêdetir ve biçe gelo destê PKK ji bo xerabkirina ewleyî û aramiya Kurdistanê diş berîya rêkeftina şingalê دوی çerçevê de Sûdê ji kê re dibe Bi baweriya me wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dibêjin ti tiştek tesadüf nîne. Yani em bêjin rêkeftina şengalê piştî wê rêkeftinê êrişên PKK li Başûrê Kurdistanê li ser pêşmerge. Dîsa ew xwepêşandanên ku li derdora Süleymaniye, Helepçe û derûdorên wê derê bûn wan xwepêşandanên ku ne li gorî yasayan çêbûn ew jî tesadüf nînin. Evana tev plan û proje ne ji bo têkbirina Herêma Başûrê Kurdistanê û ew têkbirin jî ji bo me hemû Kurda malxirabî ye. Divê ku hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê di wî warî da hişyar ve rê li ber wan plan û projeyan bigire. Gelek spas bo te Henefî Turan peyvdarê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê Guj Diyarbekirê tûlgen.